Hꯧzik vaccine kape vaccine kapaga mogi observatory room da minute 30 muk lai waina thammi lai sida kari effect la banu yeng dei ne kiu kusang se nasi covid vaccination kapagi Wangoo community health center da vaccine kapagi thawong ni tai process to si thunga me ada kapi Houzik vaccine kapaga mogi observatory room da minute 30 muk lai waina thammi lai sida kari effect la banu yeng dei ne houzik podi effect la tri ado vaccine kapthok puna dei khwadi phai sida kapham thani se aduga sida observatory room lai re daga asoma outside the mi khara queue lai ri ai vaccine kappa loi thore sida moi queue to sanani julebi kaporo pin chuk jo bani ko queue khusang am toy oh hi oi tangang aji leirami ni na ba pin chuk joy ai di sa pha ba ni ne ko as muk kan ma sani atang ai le muk to wa ni iba